gabo na manezo za hali za resulta mshili yao ngo razi hansi hali namne kao nsimahar mwao gartingoli de resulta declare gere shaka batilo harmata mtsaina manarkana wararo harmema suspect rakana shabaha akrama oxygen nezango pia malalao treatment kalu chance roha harmau fahu gasar manzazo nzar watowe ndezao abunga le resultat ke jayamba ruko wato sha ikawa jawo njano wara rumtishangai okay kamzima hasa hasiwa si utunda wa waziiza pia wafanyila za analyse amada wala wa Dar es Salaam ngabjoka ya wafanyila analyse ngabolo positif chez eux wajua uzalikuwa mabianeno wala Dr. Jabir hulawana mwanzo wa daula kwanza nzue namna ikao dumaka ujipanga ijira kisiwa suluhu jipanga yurujipanga na tihali kahajada sina heri wale dao jao nezi jiri shaka bati mpango special wana kwa bati mpango special la wananizo kao farhani ya kwa jumla usamba kuna ingawa ina wadau ngavi bakatiano maalum shanga rombungu kaya hali ya heketi kai shanga kama wadaki shanga lindao se resultat kazi jaza baru wato kardo watoa shamjo sabiki shukuriye ze famille wari subiria au harmo wadi kongo kardo jambe kwasi na tadalao abaha na yitsinogo nyangu amade mzaze muhe daula ya kuona weze famille zangu kwa bariki mananga walo faransa walo hungwele wao ka karna utoa maamari vuri zeja na yutsinya kama mahao hakarmata wabaha kati harmatabu kule o kartujara mchilidia shangara nzuri ya resulteri rusukaya to yendeza la wana nanu kumena mwita wanu kwa waiti mudushinda urambi wano graph hakunda wabi zimaba hina kati graph hako zimaba Doktor utamkakali bala ka muhimu yabo na do wana nyasi wa karwaiti ya Dar es Salaam abaka nusu hao ngo positive naga wajihunda homa la honi sawa nasi eze precaution ka duma renga ili hakuhifadhi maraia na no wanrua haruma emijihatu badala ukamtoro fanya hasi mwe wabonesa na banu wao wazingaro ngo tukaza kuwaje eze precaution mwana kada bora wakati ambapo positive basa baruha magari ngawarenga wakati ramraze resultat wasa waroshe waparo ndio waroshe navonga kuzafu mondani kana ngabo msiba mziro ikawa utilio tena hauka hizo ikia navonga dawana ukia tali kivano kama mondani kana ngabo msiba ikawa utilio wa leo izikawa Dr. Jabir Harami wakala wananyasi kwa wangu armani ya Tanzania baadhi hao ungo positif ya kwa lazima wardi wando wataha wakati lono wando wareji harma zifami zao watembele yao wazungu yao yabo hiyo karara nzibe kwa yaka au kwa hizo ngoma zenu kwa lazima zikezi fanyiwa ndio wando wende muha shawando wasa wende muha wando wazungu yao yabo henda wende wataha shawara kontrol wando wengi wahadisi na wengi yabo Mwenyezi Mungu ndio hapa yaka badala uko wadogo nguze shabango dawa na utsangaya yabo ngedo omba ndio Mwenyezi Mungu ajaje wadogo nguze umepata kanaze kwa sinyango wando wasa declare wa positive wa roho wando do watahina ngo ziburia zuti munyango yao mko batima na sura na ngalo manzida unda pitali ya saba ndiri nge ziara zaidi wa daula wana wade wa covid-19 nabange uomba Mwenyezi Mungu ke wade unu TV wane ya na shari ya wana au na habari kuna na tena normal ya barzak heli yo wana ma ishadi tizakisha kana Dr. Jabir ambaka wala Dar es Salaam ngabo dawo bi hao test zionesa kana ngabo ngabo mziro kabisa kwa ndo waisa wanaje amala wani hao tano ngabo Mwenyezi Mungu kwa haini wanwarengezi hadari zao habari